John Mahama Kwasia no and our bonnet pa. John Mahama only transferred for the meantime. John Mahama Jimmy. Oh, John Mahama only Unia Ibrahim. Now no Mondi Koke Besi Airport. I'm more fian stupid people. Mondi Koke Aba Besi wana mulodu Koke. Koke abain Koke abusian for Koke abusian for Kwasia for stupid people. Pardon or Ninia Ibrahim Mahama. And a day a man acquire sacrifice. Yeah, Mrs. Wong. Sankami koba bi mo sopo bi ka kire me se eye Twene Jonas emebi bedu amanaba bedi eye John Mahama temo a anka me njindi anka me ka se osofo no MBA wo hwe de wa na Twene Jonas baki eye John Mahama na ende Twene Jonas pa na sisi ano wonu ni ho sa no abusia Twene Jonas aba ebe expose eye John Mahama ewo cocaine nsem a ekoso ewo gan no chire mo wani ni nua Ibrahim Mahama na omo ye sa di no what you see, Twene Jonas, mu asa kokedi na nti fojo be kan ye no. Eye Mahama, one ni nua Ibrahim Mahama, e na omo ye sa adwumadie no. E na eye party ya eye John Mahama e be chairman school for no. Twene Jonas mu a ono de sanka ni papa mu a anka wo for mu wo Ghana no. E mamoma use da party na Mahama ode ye ne rituals abusua ano odin. Obeka ya Kevin Taylor nso ebedidi eye Twene Jonas attempt say or ye street dog what you say and am no say the Twene Jonas or also they respond e dia bre Kevin Taylor and also a big timer ababe kan sa e wo ha say e ha GH kwabi media so message say we subscribe na wa share wa like uwie nso na wa share ma foforo so atie bi Twene Jonas mu a party ha His Excellency John Mahama ochi Twene Jonas aka sisu dia say Adibia Mahama wedding odi yes straight thing and odi entisa wofo ebetumi party anka omunchi omoma emfri that party ya His Excellency John Mahama oche no na busia yentie de Twene Jonas odi ma Mahama yewia oni Kevin Taylor reply na odi ama no nso yebekwa kowura mu ne yetie de ekoso ewo ho Kevin Taylor ya boss Kevin Taylor no ni nyina nse o Kwasia bedu America is a land of opportunity ka we skani kura nkenchen there bi wagimenti uti amabroni abere bi na abefa no no somasoma no na John Mahama aboa no afa na sifie no hoye adwuma ema no odi nkofo atema no na omude taxpayers money man edi aduane man di eti I say ko be sorry akopa adwuma ye no wa save sika no build the wife no there bi what them oni income bia oni W2 onye adwuma bi ontua tax ma ban enti ablabo we na abebo John Mahama 3 years pe me ne ko position enti o ko position hwan na beto aduane amwadi NDC fo ebi kura omdi obi foforo na beba say nipa kro na bia na onimo na o friend so man usika na onfiu enti opportunity comes at once o ya brantie obeyere obepe adwuma bi do abra baye no da bi uto oti dem oni hweme anya hwe no $1 million gu account mo egu anu account keke egu high your savings account minya 10% of $1 million or the find say $100 million kwa 10% biano minya $1 million every month interest keke me benefit enti adan na won so no kopa adwuma nye na won save sika na won me the wealth na udi aberewa we yachi na abruana edwasi dem na wo she basement na wo huru nkukuom na wo prapra se na mnim so somebody some big man bi na msuma me nkura so mkorhwe no because I got security I got so much money and I'm tia muka no mko Seattle kochini ya manhu no ne yakọ Virginia yakọ first Washington ko sa dwani nyina met Washington yakọ Washington Metro DC Metro kochini ya hu akwa no ansana Ghana ni bi tip of say on ne man school enti omo Virginia akura bi ase ti Virginia ono mo kire omo ni fi address ma ya me ma me nkura no kotina fi o monitor na say adwumo ya nse o de nkura ko school o de omo kwa no pa odware omo de omo kwa na awia wakofo mo abanti okofo mo ba fi a no anu aduane ama o madi omo di wia no ayede waso TV ama omo no akoshe basement wonu adi nkofo atem saa so eti onye obi o house boy keke enti saa obi ono ye nani saa no
na mudi Jimmy edi or be face the almighty me king kong Trump classroom America man penitemu ma me si osame ho me ne natemantemu osame ho ko deport nkofo da bi oni me osame ho ni security fo agime fo ni nyina ni me omu nyina asame ho enim pa me just Starbucks on say me desk for coffee Starbucks the most expensive coffee in the whole United States ni logo na bo no betimi Google coffee shop and board ni coffee we nko anu e obi boss me akatua e wo Ghana e obi boss me sikani boss me akatua wo Ghana coffee we nko 1 cup so enti me di escafo coffee na coffee no ne office no e wo Trump building no enti me kono ogina ho no so abeje coffee won omu gina hu me because I hono hiani nkura hiani ono o sikode koto Starbucks dabi ono hiani no dru Starbucks o hu logo na so mo fam Jimmy nko e coffee am ton store $2 and $1 no na mo Jimmy mo deje $15 and $20 and I'm going to $50 more in charge because here you know the whole day no when you sky $100 into you 50 I could talk coffee I ain't so can I know ma who say we are one and I hear you when you sky a day $150 what you say me a day be $5 million if I'm spending $100 and $500 and $1,000 a day I ain't coming so I said Twene Jonas a child by Kevin Taylor every year no and so ha and the call John Mahama so and then in Ibrahim Mahama Twene Jonas chile cocaine D na kosono Reverend Intim Fojo ebe kaya abusuya and kaya kwakope no achino no Twene Jonas chile His Excellency John Mahama oni ni Ibrahim Mahama omo eno bossa brown ewo Ghana what you say omo na omo yesa D no ewo Ghana abusuya Twene Jonas Ababe expose John Mahama big time. Ena party ya John Mahama also oche ama a school for omo junior high ne senior high emana abusia. Twene Jonas chile mu a sene papa mu anka awofo no omo use that pad no emfa mbo omo ma. Na nye sa John Mahama oni ne Ibrahim Mahama rituals bi na omo kwakoya omo pese omo de say Ghana youth no no yes sana Twene Jonas o chiremu abusia yentie de Twene Jonas ono so okay in my fire was it Kevin Taylor was insulting you yesterday John Mahama Kwasia no and abone pa John Mahama only chance for the meantime John Mahama Jimmy oh John Mahama only unia Ibrahim na no mundi koke besi airport entim bari makokan nam di Jimmy akwache no bokufo kum nipa muntimi nkwache ba akukura mo afiafin stop people mo di koke aba besi wona mu lodu koke aban koke abusianfo koke abusianfo nkwasiafo stop people lazy people selfish people mu wiewia omanya pade mu aban won aban a ono na hwe airport so na alupra besi wo lodu coke na aban ni mo hwe aviation for ho ne control mo nya John Mahama Kwasia panyi ne control mo na aban na betena wo twantro se ono coke no ni mo hwe na why woni mo hwe a coke no why dia why na be di na alupra be ba besi airport wa aban ni nim ni pakora ne dia ga why na betimi ababodua se oko abrochire na obedru airport ayenye ni passport enyi gin information enhwe ni paban a woye enti ne luggage si wa yemfa ne di mo luggage no enti okodru box no ma ana luggage no plane no cargo plane illegal luggage no go se kim onim tag ebobo ho no obi adin bo ho enti adan ne yentimi mabo asimasi din se asimasi na koku ne dia omo ablash aforce wa twetwe scammer journalists ne media force ma obi anka koku no ho asem go kefo nkwasiafo de mamo mre mo ho ase na munyimi ho me so jesi mo so every single day down mu misa akofo ado e munim de emiti ye Mumbisa Akufuado, be ask Akufuado, Twene Jonas history. What can Twene Jonas do? I am Kofo, more demo ye beyond catch him. Once I see a Kobi Trogo says, I must start taking Napunko. Oh, MPP are buying master taking Napunko for. And the Amoya no, and you're fine. Omoya no, my own a police for aqua chicken kidnappers, a suspect, Omo Buani in a foolish case, Omoan area, a kidnapunko for no. Omoya ni Paboni for my hair. I know we say Mahama the Mahama is sharing part. And no na meche John Mahama no. And no say Ukofo be catch him say
pad no oni ni nua Ibrahim Mahama ene de emane koye sacrifice enti no mo akoye brande Mahama pad no ba me no eno ma share da me pese me ka ho asem because me no me pese me ka ho nkofa be ka kire me o mo say o mo de sacrifice because ade enti na mampanyini beba otim say o de etwe ho na wo dwene enti me kobo etwe ho ban enti me ye pad de aba be kata twani ade enti because una wonim de pad no de ahyema wo de ba abe ema no enti se anya sacrifice na mo be ya eno anu no mo mamma ya ni sika na mo anko stone koto mo pad dan say mampanyini de pad beba obi anim de mampanyini de koshem mampanyini bia ni wiase o che pad America nyina o pese oboa ma omo musika na omo incentive omo musika omo abekọ akoto de omo ade bekatani se etam no pese omo ewani se tissue no pese de fam ani a enye mampanyini asem nya na akoche pad omo obi se obi twem betinsuo enti onfa ade nkata ne twani etwe ho asem na wodwene adwaman mampanyini NDC fo nkwasiafo enti pad na mo che no mo fanche books. What I say, mon fan check because Okoma or baby be a summer bear be. Nyasa, we are not being fair to the boys also. But bear man so oh here pad into the end of my bear man. Amuna munim sacrifice amudi omokoye a Jimmy for and Tisamu ya would differ me cannot cry or my catch me on a man masheda, member Sama Casa because mobile and chair anti, member Sam the Jabu call Musugidisa, but my Jimmy in Tina me bo mukokono. The same Jimmy. Mujimenu sa na pipi Jimmy ahoma so no muntie na won se omoto wo se omoye Thanksgiving omo ho afia no omo kana kore o Twene Jonas kan omontimi momedi on no omo de wan yi love no ni na ye wi akokurafo sika no ye wi anku ni nyina me be ka kire om se mampanyini nya kronfo akufu ado aje nkokurafo nyina sika mawu kama ni sika waboa no 30 years de abu o se me ko pension amadidi e wo ho ni pension oluman 70 years na ma wi ni sika nyina na onya sika nto aduane ni papa ne be kan ya de chi ya na akufu ado bo pa me kokko no enti se mo yesa na mo ya wudifu a won ti akufu ado sei minyana mekuno bi ko kama me wo fa no no wo bo pa me obi akuku no enti sa no yesa hwan na enkoto abama wo so enti se John Mahama mo so abai o manya iko kusem na da bia ye koke abesi airport lodu won Ibrahim Mahama no oye koke dealer mon kanya se on fa ko Nigeria no nko dealer koke wo ye ne sa wo manum na da bia koku sema na anu amuba ye amako lodu private jet abesi wo jet na mu lodu koku ma adan ma Jimmy adan ma Jimmy won mu yesa enye fine mu yesa enye o mu kokan no makoche o mu bat boku ni aboa kum nipa ye ntimi nkoche no boku ni aboa ekum nipa ye ntimi nkoche no won Jimmy ba de ono intim bari ma se masa airport ye nyina ya ban abaso before so obi mfa ni plane si won aviation for so mo ma permission airport authorities so mo ma permission we into plane abesi 5 days 6 days loadu koku eye hwan na loadu koku na anya mampanyini a hwan na betimi ne pe ade ni plane abesi airport loadu koku enye impossible okrobiam mampanyini na amakwan si ye loadu enti mampanyini no ni nua koku a na ni panic ya kwache no bat criminal onu kum ni pa de ye ntimi nkwache na Kwasia mamu we ani wen mo bobo bodam na motiteto ma adwi ya yuma enti mo mra mo wase pad no o mo se sacrifice mo ba be den mo be ma ema ni nyina nya wo sacrifice mo be yi o mo ye mo ma nyina enu ntina mo che pad ti mo nya che na mo fasika enkoma nkra no na o mo anko stone koto pad no enti mo kwa pad no se John Mahama ma pad 5 na pad 5 no nebuo 20 cedis a ma akura ba ya bia 20 cedis na boys no omo so mo pad enti no mo 20 cedis ni mi no aye fair na mo jai say mo ye unfair judgment no say ye beboa oba ba ye beja ba ma si wo enye fine mo ye sa emema ne nkoto aba ma mo because nkra na egu school mu no mbedi 18 by before say 4 years mna no nyina dudu 18 enti ebeduru abato no ono no won na nkoto abama na oba besomtwe na ono de na gya no ne nam ho ontoma enti monye dai mon komo musika na munya ise mo pe rituals no mon kwa na mo pesika de awu mon kwa na mo ya awudifo
na nkofo mamu de pad kwahye omutwem na afi no almost so ya na omutwem tumoja na tinsuo na mu ana omutiwa na tim no awu bon na mo de nkran nyina agiji sikaduro na mu nko ama na skafo na obekọ ba bia Ibrahim Mahama na wiase sika nyina ne dia because wakum ankra wo ga na nyina de o magi sikaduro sa no nkra ma ya no mo school no mede nya twadi o mbenyini no classmate fu nyina wu o mo school ma nkra no munye o mudi o na ma school ye de no ntako me school don get me no na me pemanti na mankudi obi aba because me school ma wiemfo me kokonyim obi ba o pressure me school be agise me kondo ba dey na me abehwe ma me ne banti. I know all this, so I was very good guy. Etina me pema obi ani ho school ma obeti ba ka se na me ne twempena school ma. I didn't do that. And say metina ma John Mahama ni nua Ibrahim Mahama ba be chepad abekum ma ye wo Ghana nkura ma ye wo Ghana edi o magic drone de mente ase Kwasia asem nyemo di scare kwan Ibrahim Mahama wo private jet nyina obi ana opeska na repair private jet no obi ansoma ase ko force to private jet untime maintain untime service ya enya pad na mo ko che kokum kofo ma na mo de ehun sika akwako me akọ live mo luxury life enya by force auto plane fako park si baby because nkofo aka chem the pad na rituals na mo ye enya sa nka sika ma mo na mo ankoto pad obi okra na nye pad no hia ono kra na oti school mu pad egu ni fi ontime nkan oni ma me ni papa to egu da o hia sika dia to book o hia sika dia to pen o hia sika e dia to ade bi e beboa na oni school num eno no mu hia enti se obi say I manuam say adwempa hina o Germany obi ne ku no ai boy na obi ne ku no ono anenim ni poku no won say boy no be on one say boy no twa too much no twa too much ntina NDC for the sacrifice no na o pattern for man ho oni mi owiase da ntro a otwa to me ho no da me no ayese me no twa ntro to me so enko ba bia because number 1 me nkope obi aba na oba na be frame ya be jimi wa ha me nkope obi aba na me ni obi ani asem obi ani obeti ya frame say obi si wa ye say ntime bu afu emfa me ho amframe ya me mfa ho because me no esi ade maduro no me hia ohwemfiri obi a o timi hia say obi kura be frame ya kan hwe a kire me nti o frame you one frame you I'm good regardless. I don't need nothing from nobody. Enti say obi twam trofa me ho no I don't care me mfa ho me respond no the enti aman so NDC fo mu ne say na me nim say NDC fo na abone pass onyimi say o onti so wuwie ansa na me hu say NDC fo but say Kevin Taylor and me nim say John Mahama ne Ibrahim Mahama ne piadika complete o maji TV station nyina o Ghana ama no wow enti ano no me nim direct ti na me hade o mo no ba boy no na me nim say NDC fo ama ne sika say onye den onye Kwasia adwuma emomo ontwitwa ntronto nkofo so mamu enti owie na ansa na me hu enti by Kevin Taylor de minim say John Mahama ne tuanika the taxpayers money ne tuanika enu ntina me take o Mahama serious no say wotina asoma na kura ne say o mere o medada nkofo say obe deport me abra Kwasia Trump kura no me ne na mantam osuro me won jimi Trump mini na mantam o anopa me ye video anopa to nyum dia brofo mafiri o mo hwe a Facebook yo mo dia na no me ne Zuckerberg ko share o meeting ase wadi ase o se onu kra ye o hwe video mako Facebook won etimini o mo na nam o mo ni me adan no mo no o mo mu ma me deport me na ko jimi wo a onye obia e wo ye jese common boy ma broni me broni hu sem de ne kofia na me kwa kodi na eda madwama ya ba no na me de broni ba kofia kwa kodi no me dini wia no ko ni baby so ati ase tinya fe na me no obi na ebe kire me de me yo me mum na me kire de abrofo no nye enti Kevin Taylor no no ni Kwasia onsu nyansa no fa na bere wa ne mra na me money doggy mo ga yan se o fa na bere wa ne mra na me money doggy wo New York on fa na bere wa ne number ma me mo ga yan se o mra me inbox wo Instagram no fa na bere wa ne number ntese me broni ba no na me nchini ni na kakra wa wadi ase na me ba broni ba ne ba no ma here ma catch so kwa on titi house boy the good mami what you say okwa on titi house boy the good mami Kwasia panyi say me ne be kokot Kwasia court be am Twene Jonas ye de be kokot America court slow me so wajimi a hu fiwate Ghana court kra de me timi aba be bo judges na ndi so kra akomba bi cause o majimi obi kum ni power boko
emerent mi ni no na ai obi simo de koke aba eno de yakoche no wo jimi Kwasia asemu anyway obi say ashamo de say ono na eren ono na to edan wo ai landing ma otumfo de neka oh asha no am say mental problem we otumfo agimi wakobo paama ne nkura na idi matem ankura ne bomidu ya bat ade enye no kra we enye no kra otumfo te we wi asantefo gold sikasa enti sika wo no ebi ni otumfo sika ne ebi ni Ibrahim Mahama ne ai Kwasia form ye de na mo from West Kafo no otumfo we sika daima asantefo gold ni nyira woni politician ni na wi abom ansana proto ba ko mutoma nipa 5 proto no so mutwa billion o come and share this sky day proto sikaba kuma as proto e good I incline for kwa no mo hini agimi a oton proto amfaso ma ne so a ono oton proto no ma asantefo be dada no na East Legon asantefo abeji no mo ye executive owner na East Legon fo ne oni asantefo ne oni East Legon dan proto nyina because I incline for him for na agimi no makojije no $10 any 10 million 20 million no munu ato wa fa no mu $20 billion no mu didi wo ho but kuma ase de oba what wasi ufie no krasi so awie no tumfo ne nkra na hihye no masa be bu ato agu no masa charge sika foforo proto a wato no kuma ase 5 years no o mutimi de letter bre o san be tua proto ne kan sa be bu fie no wa ko tua o be bu ato agu ti o mo no sika o mo ji wo kro o mo ji wo wi ase yes sika keto police for no otumfo ato mo nyina hia enti otumfo ahia mo de crazy abegina otima na judge me no masa stone boy na ohwe no shetewele na ohwe na no yate ase because mo de come de omo sa akode na ohwe na eno yate ase omo de come de omo na sa ukohwe asante mayura ansa fishman na onu age asantefo sika nyina good watena so akwa brochire a no akọ to ni nyina ma abrofo oba no ahekota botai de aba okwa ni nsa gold ni nyina otufo na oba gold na ade na wafa ma osi egubag makura no egubag mapake egubag mama makura no because na brochire awo hodo tinese bi hekota oboa bag no sika nkwa na egum ni kura no de abetena ho ti otufo de sika wo no opefi ato a enye wo ahyamode wo ahyamode tutu a wo sika sei na wunya una okotofi ama otumfo de ukasa Kwasia asem ni nyina oboa why in fact the fact say otumfo agimi a wa pass om kobo media understand me say ade enye no kure me meka say no kure me no one map is based on the truth and nipa na jimi kura na ade enye no kura ali kwa say sinchina meka say no kure I kaska de asantefo no bu ska asante hinu wiska masa enye joke is no who's there Kabi baby ano akotobi o wesika nkasa wadi ase enu ntina ya na ema hi se oboa wo mu asantefo na aja mo bra okokuro bi am tachima omton fos uduru wanchi omton ai omton ba okwa bra omo bre nyina kaya yofo ne fosufo omgu station nyina asantefo because the two phone was scobet me aboam anything I name ya no bad asantini no agimi even though say me can be man no there be ono mum tame no pedi onu wi an na sem asase ne yamu nyina am na na dia ene yayi ni pa ba ko say on hwe so no o make sure say obam ho bai na ni pa ni selfish reason onu didi no any politician for didi jamo na me ka say omwa mo a musibuai majirinti mo say ko yere be brumi nua mo ya moa oromai ya wan say ade enye no crash mo de kan tro to asantene so ama asantene look bad say wo ohini mu a wasisi abaya wa bi enye no kre otumfo metena wo say asha wo de ene ema ne bosi anko to fie joke masa na wo otumfo no woni mo ani party tro ni mo weska wonu nim Queen Elizabeth Prince Charles ba nkraya yemfane yede ni twam free gama nchemo yemfane nkochia gama nche yede ne ba Kumasi straight yede ne ba chia otumfo me ayi akwaside nyina na me Kobe Prince Charles kama na oya prince onye ken oba Kumasi a oba Ghana say Kim Kumasi ne yede ne ba first eti say ni pa we dan won landing obetima ka kire Prince Charles okwa amesrew
mami dan ba ko okrom wo wow enti se ono bejina abeka se ono otumfo we na akesefo nim no ai ono na akofo ado ne Mahama de ne kwaje bosia e wa IMF na wo beka se ono aba bedada waje usika kotofie Orlando ni ya shamo di judgment no ai na nim adum prot bo adum ni nyina ayo otumfo de awo store siwa otimi ba o prot no store na siwo 90 years entiesi ya beje prot no bo foforo ana siwo 50 years ya beje prot bo foforo now so hwese wa bro san guo na ye bedudi agu a osidabi mame kope bosi amre otumfo no age usika enfa wo se watade 100 years o almost antimi hihye adwuma to so wo de comment share otumfo ni mu we ne ma na beje usika ko di e de na abaye otumfo play innocent oni mu hwe de adwuma diu ti asantini ono nyansa kro no wo wiase nyina ono nimbo enti so ono ba be ka kire wo se ne wo kire no pesika no otumfo pesika omtimi bo dawuro ya jiji obi eska wo Ghana ho wa wantua bia de letter ba obi afie asantifo ntimi bowura Kumase efie bia na jiji fie ya de commercial wa jiji ska wa wantua bia no ba beji ofie no because ofie si o masase so kukuru fie firi o masase so enti sisi ni pa Kumase no eni sika o moje no masa emejira anya nkwase ade wo ho tie ya mecho no emejira nkeka nkwase asem ho Akia friend do go to Ozzy ya still here mama nko na akia friend do go to pame and ya meko hey anyone cheap our house no share contractor for no omni omuka na me BMW no hwe ni yo na mesiu America ban mo be ya mesiu America ban obisi Kevin Taylor say obe make sure say they will deport yeah asem me kra ke munga yes o make sure say obe free slavery life no aba be de ne ho te se de me de me ho na anya oba e na kire me de me nye je safwa na ko gosko koye shopping bra oba be ohuru nkukuom na afi no beberen ko dware nkura no na bo mo pampers san Kwasia life no eye oba adwuma nye be ma adwuma enti se ono adane oba wo obi krom no o make sure say obe review obe de obe remove ne ho from sa life no no mu ma de no eno na onye no no ane ho ma ne madwene me ho na omo be deport me na kufu adu timi kopa Biden achew deport Twene Jonas mami yo ankowie hwe na enya ofui ti se Kevin Taylor no fi New York kura obo be yira akufu adu no ba na oje executive hotel wa hawo emre bia na me pena kunu yom be kire me ano an security phone be kire me hotel no dem wa first class hotel expensive hotel everyone bia no blow $70,000 what I say no dim ko for mama ya from MPP ladies abego no din say wo mtwem ho ni nyina mo kire me ono client me deport me na wo ti wo hu $70,000 da akufu ado ba was taxpayers money na briefcase no se sama ma o de bisa se wa broni ni fi otimo ai Canada wan tomano e yakufu adu taxpayers money e levy sika no de tomano ono kura no wantimi and deport de o mai na Kwasia mpanyini unfi wona abetima deport me uni twase wat Kwasia mpanyini ko jimi etimi yana me mo asia na appropriate time no ma baba e ma talk anu dwa Kevin Taylor onye obia is just ma talking na me blame John Mahama Kwasia mpanyini oni ni nua Ibrahim Mahama won mona meble mumu se mo kobo pa unim se Twene Jonas eye de almighty ummejimi wa hana nko free asema betene ba bi beka bia o me ba ka kire because me no ewiase nyina look up to me NDC ni look up to me MPP ni look up to me asantini to we look up to me because ni kuro me ni jimi ame na metima ka kire no ono ntime nka saa na NDC ni mampanyini John Mahama Kwasia mpanyini jimi ya ntime nka me na me ka kire no ntime look up to me saa na akufu ado MPP ni mampanyini ba omiya Kwasia mpanyini oni Canada Japan mu jimi wo Ghana ontime nkoka me na metimi aka ama no edi se MPP fo be ja jimi no ma United no ma ye one people no muti omo ya akono no me na metimi aka ama mo because omo nyina omusuro omo leaders no me na me nsuro bia owiase akwa friend do to say NDC party is affiliated for are not happy with you. I know na me kire omo no NDC for no omo jimi ni say
obi akobo pa entika osa mo no mo hu se Twene Jonas ne ye de almighty won untime Twene Jonas mo nyina mo ka mo platform bom kura mo nuru me followers mo ya popular nka mo followers chairman enti the way am see ya huge no mamu nkobo pa emma ha because mo bo pa ne pe mo be ba be den mo ba be kan ti se obi abade mo beto amani ma se nka mba yi mu film se oh nyi ne so ma Kevin Taylor aboa no Mahama ni mo hwe dabi omu nyina asofo asi o mani no mu di matemeche se Mahama na abom pa se mo mrade a meni mu nyina be simple as ABC na there's no favoritism in warm up Akufuado ne aboa papo mo ba be ball pa be jimi ye hwe Twene Jonas me di hia o enti aboa nso ti wo se o ba be deport me am de be hia o ne Mahama ni nyina simple as ABC me chema obi equally and obi trogu no illegal mining all over sisi akra de NDC for ye illegal mining no main road omo ye okrum finfin nyina wo de ma temi de wo ma bebre omo me ba be gina omo so akua friend ko to say you didn't like Chada but you are still number 1 because I know you are for Ghana first. Thank you. I appreciate you. I appreciate this is why I love me my Akria friend to go to or mine be ye no enu ne hia Chada me mentano what I say but wakobo Abraham be Moshe pa say on be deport me I say miss sparky power kone so sa na John Mahama na mentano obi edi adanse say na me ka bi ma no until say ono ase wagimi ode ne Kwasia Yakobo Kevin Taylor boy pa and me hard me smashing hard na me kabi man don't get me wrong obi adi adanse na me kabi mom because na me pese o mo yeden o mani je no mutimi yo man ni yemae because o man be ni hia me ti said the Akua friend duku o kan won enti o mo baaye no instead of say mo number 1 goal 24-hour economy mo be concentrate na nka by now no be bia be fa bia adwuma bu boys ni nyina nya adwuma ye na galm say ma fight it oh na kuafo mo tietua mo ka na mo ye adwuma na ye boma baso da bi magimi na mo de attention ni nyina koma maboa ne say ono Kevin Taylor ne nane mampanyini e wo social media no enkika na dwen ni di obi atem enko so trouble da bi nipa no ko so trouble no de fa ha ese mu le oh me de hia mo and Kevin Taylor Jimmy ametimi abopam obi akopono e wa America enkosi aga because America na mera no enye Ghana the obey the doer of the action no ono ne charge no nti se metua ka na obi ko tete no Virginia ono bunu papa na no a the okobo no ne ye ko hwe na che no nyame ameti New York so on the America the ente no nti the doer of the action no ono ne ye charge no eti say me makwa akoye between ama obi no akwanyim obi a me am ye between na ye machimi o ye kwa akwachi de anyim obi na wadwane e wontua child support no on ye kwachi no and the doer of the action on in a trouble no and me ametim baby a me no ye I have nothing to do with the obey action no Akua friend do go to us we shall all focus on Ghana interest and on me and until what ban concentrate on the 24-hour economy na bia adwuma ubejimisi ya te say the MVP for be here no makolusu because me na mo di me jime no me mo be ko opposition no na aka se de na me de yemo me no be ko opposition ba mo ban no man fama magimi ana ai mo ye adwuma me na me hype wa ma obi ate say oh John Mahama e bo adwuma nti ye mfa NDC for international bi da bi magimi nti ye nkobo pa na Twene Jonas mfa meto amanie ma me de mbeto mu nso kama because munnim pefe say aboa yi ontimi deport ko terekura what I say ewa America ni po betima deport obi adwo ai Trump asa Trump nkwani ni pa onu betimi aka say anu say o say wa executive order mo obi anka Spanish wa America brofo nkwani obi anka because Spanish ni bi kojimi enti tesia no driver form ticket nyina police ni gina won te brofo aye chiwa ko to prison what I say man panyirim kwani timi hihye mra nti ono kwani ni pa otimi ka se enemy deporto abibifo a okromu anyina na ampani ampa no ati police for the soldier for agu monse se omumra no atwa ska to so ade nipa 5 beba bia me promote me ska no mo se ya semu na president die pad de o che ne sesen o che pad obi a wa ba undi 1 year initially ya o che pad then ankofo bedwene ene se ankofo be ka se
rituals na wo pese o ye na eno na wo pese o de Ghana youth na Ghana maya e de rituals na abusua Twene Jonas afaya na Mahama de afi we de wo Twene Jonas nsam abusua ha na mede obesi message oba so a obe subscribe na wa share wa like uye nso a na what notification bell na my uya na wa share ma foforo nso atie bi abusua kete wo se enye dodo no nwura makra bye bye.